Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang NAGA. Mas complain ng police station kang NAGA City Police Office. Newsbreak. Diyos marhay na hapon, ako po si Cristina Alcanzo Reyes, uyang detalles kan bareta sa oras na ini. Nasa kustodiya ngunyan kan TIGAON Municipal Police Station si alias Tope, 47 years old, residente kan Zone 6 Barangay Salvacion, TIGAON, Camarines Sur, matapos arestuhon sa ginibong anti-illegal drug buy-bust operation kasubanggi sa nasabing barangay. Ang suspek ang nasa listahan kan PNP bilang street-level individual sa pagpabakal sa buot nin illegal na droga. Pinagarampa kan PNP kung igwa pa ining suway na kaso asin kung igwa pang warrant of arrest. Padagos sa mga bareta. Huli kan sunod-sunod na road crash sa area kan San Fernando, Pamplona asin kataid na mga munisipyo sa Camarines Sur, liwat na ngapudan ang Camarines Sur Police Provincial Office sa paagi kan sa idang spokesperson na si Police Major Maria Victoria Abalaing na pasiguruhon kan mga driver ang sa indang sadiri asin mga bihikulo bago magbiyahe. Pinasalamatan man kaini ang mga miyembros kan media sa pagtabang na maimpormaran ang publiko na maging maingat. Kabali sa huring insidente, iyo ang jeepney na may lunad para dalan kan Kaugma Festival alagad na hulog sa umahan. Continuous po yung ating paalala sa mga motorista natin na mag-iingat po tayo, i-check po natin yung ating vehicle, lalo na yung sarili din natin, na bago tayo magbiyahe, dapat areglado po para iwas aksidente po tayo. And nagpapasalamat din tayo sa ating mga media friends dahil katuwang natin yung ating mga kasamahan sa media para magbigay information and magbigay ng reminders sa mga motorista natin. Yan ang mga bareta sa oras na ini. Padagos na magantabay sa One Media TV 48 NAGA para sa iba pang mga bareta. Ako po si Cristina Alcanzo Reyes, Diyos mabalos kansindo pagantabay. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang NAGA. Mas complain ng police station kang NAGA City Police Office. Newsbreak. Hello, NCF! Welcome to the NAGA College Foundation Incorporated. Where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The NAGA College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. from crime scene simulation laboratories to forensic science facilities. NCS CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the NAGA College Foundation College of Criminal Justice Education.